Kani gede ke AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakongsan juga khubor. Kentu Menteri Ketenak Dona ya ke Sarkar Meghalaya ban penstet iki kam hagi projek ki bahapo ke North Eastern Council. Wan jungo Menteri ke Sarkar India ya ke Riboy District ban jurip halor ke jingyak seprang ki kam hagi projek ki bayedei bat ke Riboy Aspirational District. Mentagasi on bam semai ki MDC ki berang syakjit temai syak ke Khasi Hills Autonomous District Council. Bat penmi ke VPP ya ki kerteng jong ki MDC jong ka ki ban shimti ya ke suki Chief Executive Member bat ke suki Chairman ki ban alam ya ke EC haki HEDC. Ki kubor ki babnya. Menteri Kena Ketenat Puli Putih bat donor jong ke Sarkar India u Dr. Sukanta Majumdar. Ula kentu ya ke Sarkar Meghalaya ban penstet ya ki sipaut ligi jing trekam ki bahapo ke NEC. Utai Menteri Kena ke Sarkar Pedang nem kesi ula kemi binia ya ki jingya seprang ki kam haki projek beper-beper ki bahapo ke NEC bat Ketenat Dona ki bapentrai mentah Meghalaya. Dr. Majumdar ula ong ba ke Sarkar Pedang ke kuak ban pendep purano ya baru ki projek bat ula ong ba ki don ki projek ki bala dep pura nrei ya ki ba ompat simlapen pau leng ba ke jingtho bala dep pura ban sna ya ki te ki projek. So, Dr. Majumdar ula ong ba mentah ke Sarkar Pedang Kelara dan Wanra ya ki jingtrei na ke logistics hapok Ketenat jong ki kam karhana bat kani kesin jam kan yarap ha ke jingtau ya ki lat yo kam yo jam ha ke jela Meghalaya. Menteri ula pentip ru ba ke Meghalaya kan sepelat ya ke vision dokumen arhajar sapunyo ka balong ka thong jong ka ban pendap ha ki benta ba per jong ki jingtrei kam ki jong ke jela Meghalaya ha ubnai liber bat ula ong ru ba sen kathan sate lamingi kan selong ke jaka Pedang jong kabor hakari. Vice President kari India Jagdeep Dhankar ula ong ba kita masa ki don ya kebentak bakongsan ha ke bapende pensa bat ri tengkai ya ke rukom tenrai bat kelarti. Ya kani Vice President kari ula keren ha ke jingrakhi ya ka nyokum yullo ke benungkong ha boa semla ha kamle district nin kesingi. Haba kedau halor ke jengki irat state jogari India udhankar ula ong bakari India kari ke baki irat state tam ha perthai. Haba keren halor ke jengklan pemi boarding jong ke jela Arunachal Pradesh. Vice President kari ula ong bakate ke jela kadon ke bor ban pemi 1000 megawatt ke boarding electric. Susu udhankar ula ong ba ban pemi ya 10 megawatt ke boarding electric kadon kami ke jengpil pisa ke balong ship ho keluar tengka. Bat ke jengla peni boarding electric jong ke jela Arunachal Pradesh lada kendor da kapisa kalong sanlak keluar tengka. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs jong ke Sarkar India Kiren Rijiju ule dan rengkat lang hak ke jengelang rakhe ya ka nyokum yullo. Menteri Ketenat Petroleum and Natural Gas jong ke Sarkar India Hardip Singh Puri ulalit jungo ia ka Riboy Aspirational District ni kesengi ban jurip halor ki kampenroi beper ki berangya seprang Riboy District jong ke jela Meghalaya bat ulap hai kemat kerpang saki senteli ki jing trekam ki balong hakaliang ka kot ka kya ka Puli Putih ka rep kariang bat ka jing penbiang bat ru hakaliang ka jing kenti ka yok ka kot ka skill development bat ki jing tai jing sina. Hardip Singh Puri ulelit jungo ru ya ka jakasina jing bam la usok trun ka Pineapple Processing Unit ka badan hakasnong dihar. Utai Menteri ke Sarkar Pedang ula pelong ru ika jing helang kemi binia halor ka Aspirational District Program ha Circuit House nong po ha ka jing don kat lang Deputy Commissioner ka Riboy District Abilash Baranwal ki EDC ki EAC bat kiwi ki he officer ka district na ki tnat trekam baper. Hakati jingelang Deputy Commissioner Abilash Baranwal ulapan bat batay halo ka jingya seprang jong ki jing trekam hakitnat baper ki bahapo ka Aspirational District Program. Kani ka kubor kawan sapina ka AKASHVANI Shillong. Naka AKASHVANI Shillong mentang ini petang ye ki kubor ki berangsa.
Ki MDC ki berang susah jit thamai jongka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC ken bam smai saka kam mentakasngi District Council Hall Shillong. Ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District kan peniyat ya kejingelang bat jing bam smai jong barok ki dukhat thamai jongka yender bar ki HEDC. Hadin kejing bam smai jong barok ki MDC sya kejing long dukhat bapura jongka ki HEDC mentakasngi. Ya ke election banjit pat nak benta ke post chairman kan long ha ka arpu pratri urampang ke ban penyat da ke deputy commissioner. Bat ha ka jui ke sengi kata ha ka arpu pratri urampang ha ka porno pai sengi on penlong pat ya ke election banjit chief executive member ya ke on penyat da chairman ubala sajit thamai. Kaseng san pertai Voice of the People Party VPP kalarai ban pha ya kerteng UMDC kalang kerdem lak kro uba sembor lang renja bandong nong yelam ya ke executive committee ke batmai ha ke HEDC bat yo ba strong pillar kharjana ubelong UMDC ke mau khar pentorum kra bandong chairman ha ke tegi yang darbar yakni ka rai ka VPP kala chim ha ka jingelang jong baro ki MDC ka VPP ka balalong hung gesngi ha ka yeng sa u hedu ka party VPP uba aden mela basayomot ka VPP kala rai ru ban pha ki kerteng jong ki nyomut ki MDC jong ka ban long ki executive member jong ka EC ki batmai i bakanthop yo ba powel soklet MDC ka paryong motha raisan uba cyber lang renja MDC ka makonro uba isnei hing MDC ke umroy uba penkrau kharjarin MDC ke makorwan kong ai bandap len el nonglat MDC ke melim kong deiti majau MDC ke lam khra malki bat uba Winston Tony Lindo MDC ke nong thamai kaseng san perthai United Democratic Party kala ong ba ka jingmi jong ka Voice of the People Party kalong ka eke babaha nakadaw ba nakaliang ng UDP ru ka juyay kren persya ya ka jung penan kam da ka board jong ka pisa haki por election u general secretary ka UDP uba Jemino Mautho ulo ong ba kalong ka badan kam bandrat ding khong penblien ban penan kam da ka board jong ka pisa haki por election haba penpau ba ka UDP ka pediang ya ka rajong pat ba ha ka election MDC bidang sudap ha ki HEDC bat JHEDC uba Mautho ulo ong ba ka UDP kalong ka balak loy benetre lang bat ajeng kersan ki sengsan perthai ki beyalam ya ki executive committee ha ki artli ki autonomous district council ban penti kena ba ki kendon ki bela produk ha khnit ka ban rio jong ka ritis nsyar ka ri India kentre kam tikna na ka benta ban yada ya ki jat ban rio rit pa jong ka jela kum ka sinjam ban penklan chu shu e ke jingtip iki an ban pen priang jingtip ru sapang ki hok ki pat ba bat ki benta ba ki dei ban yo ka District Legal Service Authority DLSA jong ka West Khasi Hills District ka Meghalaya nim kasi kala penlong ya ka program pentip bat pensyapat ba hakan si Bangla ka bahap hamau that Raisan Community and Rural Development Block katong bakong san jo katigi sinjam kalong ban ajeng hikai ki pat nong snong halor ki an bet ki jing sakri jong ka ki balasan dur kerpang na ka benta ki khna ki klung bat ru halor ki scheme kenti ka rei ka man jo ki pat ba Kiri Shampang ha ki an ki kanun naka DLSA West Khasi Hills District lembat kinong mikmat naka District Child Protection Unit kila ai ki jingtip ki badan kam halor ki sin jam ki bakam kongsan ki bede bakaan bat naka benta ka bha kamiat ka bit ka biang jong ki pat ba ka Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities kata ka CRC SRE Shillong ning kasi kala penlong ya program ajing tipat ba kabala ai kerteng awareness generation program kabe de bi scheme bagi sinjam tri kam joko sarkar na kabenta ki bri ki badan jingduna ha ki department Haraj Bhavan Shillong hakate kalimpong ajing tipat ba la sakhi ke jungmani simbentalang ki dukhat na ki tna tri kam bakong san repair jong ko sarkar bat ne ki NGO da ka jung tmu ban ai ki jing tip bat ki jing pensha helor ki scheme ba ki jing sakri bala ban yo hakeleng ke jela Meghalaya ka tugun ke khubor lakot ke balawan sapina ka AKASHVANI Shillong ha ka por prabaji ini so pat ba Delhi station na ka benta ki khubor ki ban wan naka